Oh, bakit? Apa di ka pa'y lagid na? Maturog tan. Kuwang amin, Aldong. Anya ko ha? Lagid na kan ata maturog tan. Aldong, dakal tinaglakwam iti natin mo. Saan ka di? Wala, bakit? Dakil Igatangan nakman nga rod iti napintas a cellphone. Sukatak ko maday ito'y daanan a cellphone ko. Ala, bakit? Ika nga nga ron iti gatang mo iti baro cellphone mo. Tas siya kung timang usar di tadaan a cellphone mo. Ay na, ay agyang manaklakay. Thank you, lakay. Anya laki din to'y bakit ko aya? Ay na, agyang manakalakay. At danton kabaro-baro a cellphone ko. Wala. Ipaay ko amin akayat yu iti anak ta. Tay patpatag kayo unay. Katinton bigat mo't lang. Ika gumatangin iti baro a cellphone mo. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Boy. Tainak man ijay ili. Inak gumatang iti cellphone ko. Ha? Cellphone? Katadamot cellphone mo Basta awirin nyo ni Boy tainak ijay ili. Sige. Insaganam ka diti gatas na. Ang mga numabisinan. Una nang, nakasaganan. Ipadidiyulatan kan kwa na. Di kag baybayag Una nang, mabitak laang. Kanaguray ka. Apay ngaya kas na tilagam. Nakar-arjod ka mat. Kundi lipstick ka pa'y. Sakot, hindi gusmon samot ng tibang banglaw. Awan madakas na nanang. Nay, tay kunak Di kag baybayag. Agsubli ka adagos, mileng. Una nang, mabitak laang. Nagpintas na itang ginatang mo. Cellphone mo darling. Una, darling. Amo metenti asawa. Noon niya ti kayat ko, ikarigatan na nga ipaay. Apay ngay nga raw, na in love ka pa ila kanya. Una, darling. Taadayuan na tataer ka ng nilakay ko, nga agmulmula laang itinatang. Di ka danag, miling darling. Tay ayatan ka ba? Ay na. Day tagat ti kailiw ko kan ka, Roger, darling. Dagiti nasamit nga agak mo. Day tamat ti kailiw ko kin ka, miling darling. Dagiti nasamit nga agak mo. Ay, agulit ka. Picture taman kit di, darling. O sige. Smile. 1, 2, 3. Oh, aday ta. Ay no, napintasak dito ya. Nataer ka mo, darling. Wala. Pumanaw tan dito parke. Mapisin akon, miling darling. O sige, intangarudan mang restaurant, darling. Darling miling. Ada ka di natda kwartam dito, ha? Adda Kwa. Kasapulak nga minti 2,000. Taigatan ko ti agas ni nanang ko. Kimaro nga minti sakit na, darling. tay sakit na iti puso? Uun nga raw, darling. O sige, Roger, darling. Mabit na ang taikan ka iti 2,000, Kan uray saan mo nabayatan? Ha? Agpaisaw? Ay na, agyaman at narod no kasta, darling. Mabit na ang tamangalak iti bag ko. Aha. 1, 2. Oh, adoy. 2,000 day ta, darling. Ipaypay ko pa'y Ay, di mon ipaypay akasta, ha? Si kamot, darling. Adoy. Tawatan nga rodan day ko'y 2,000. Agyaman akmanen. Miling, darling. Ala, ituloy tantimangan, darling. Ay, swerte ka talaga kan ka, darling. Pasipod nam amo ka.
Iliblibre na lang nga ro din iti restaurant. Di mo pa'y pabayadan, dagiti utangig kin ka. Ayos lang, darling. Ngamin, ay ayatan ka unay, darling. Apay ka di anak kabaybayag kami, Leng. Sangit asangit itay ni Boy. Sapsapulan na ka. Naimaglangan at nakaturugan. Itayag sa parimwar ka. Sumit nga tan, nagsubli ka. Ala, di kay agong itin nanang. Sana bali tata ako. O sige, ubag nga ro ni Boy. Taagawid kamin. Kat, ayan ti cellphone mo, ginatang mo. Anda dito ba ko Kita man. Anya lakit din ayan nanang. Kitaan nyo pa'y laang. Kat di yung matamot yung cellphone. Basta kayat ko ang makita. Tanya nga iti amok. Nunapan ka naglalaki. Anya? Ay namileng. Di mo urayan na dumanon iti asawam ti aramidam. Itapay laang. Agbalbaliw kan. Saan ko nga ay ayatan ni Aldong nanang? Saka nakikalay sa kankwana. Unak namin no ay ayatak. Saan gayam? Mileng, nagkalay sa kayon. Iso asur-surwam nga ayatan kan ipatag ti asawam. Nang runa pa itaadan anak yaw. Sana bali ta nagagatmat nga garden. Kan nasingput pa nilakay mo. Ay basta, saan ko ay ayatan ni Aldong nanang? Ni Roger ti ay ayatan. Abalayan, Gloria. Umay kaikan iti nating akapuraws. Agtoy aw. Agyama na kabalayan. Ay abalayan. Si kaman ti kasaritak may papan iti daytoy abanag. Taadda ngamin na amuak may papan kin ni Mileng. Nay, apay, anya day ta abalayan? Adda nakakita kan kuan na. Nga adda kanukadwa na alalakay. Kat mangmanganda iti restaurant. Pinaliw na. Kat inyawatan pa ikano ni Mileng iti kwarta. Asol a kwarta. Kaya't nasawan. Sangaribo day chay. Impaid pa'y ngarud kano ni Miling ti kwarta. Sana inyawat iti lalakay. Kasarita mo ti anak mo abalayan. Takaasimot ni Aldong nga anak ko nga aggargardain. Tapnulaang maipaay na ti masapsapul da. Ngamluklukwan na matgayam. Abalayan, sikat ti kinasarita. Tadyak kaya ti apa. Iso akasaritam tulaengan ti anak mo. Ket bagbagaam. May kan bakit ta maturog tan? Ay, adawag ko. Mabiit lang tasong bata. Na. Hello? Apay nga ama sapol nga umadayo amang sumbat iti cellphone na. Apay nga ta. Asino ti kasarita na? Surutag iti nalimad. Tadenggek no asino ti kasarita na iti cellphone. One darling, I miss you, man. I love you very much, darling. O sige, agkita tantumanin inton Sabado, darling. Sige, I love you. Bye, darling. Ay, ate, nakasalita ko ni Roger. Ay, talagang ayatan na ni Roger. Oh, I love you, Roger, darling. Awan mat ni Aldong dito kwarto. Sa di mo tinapanan na. Oh, Aldong, rimor ka gayam. Wen, napanak namin nagpaangin baset, tapudutin na. O sige, umuna ako na maturog. Makaturturog ako. Sige lang, bakit? Maturog kan. Buludet man ta kabarabaro o cellphone mo? Di mo matlam mo aramatan. Jay daan a cellphone ti aramatan. Day, tati pa nang ipagarop mo. Maturog takitin. Di mon pakibiyangan ti cellphone ko. Ta di mo matlam mo nga usaran. Sipod pa'y, jak nakita nag-cellphone ka iti touchscreen. Iso adi mo pakibiyangan ti cellphone ko.
Ta mga noan niya ti mataltal magam kat madadaal pay. Aldong lakay. Ikanak man pa iti kwarta ma. Adda ngamin kasi nabat ko itaagayim ko. Kat tababain mo't no awan ang pulis kwarta. Mano ka diti ka sa pulam? Uray 3,000 laang no isu. Ngam naman na yun ang pay. Ay na pagyaman naklat na lakay. Sige. Adamot kit diti kwarta dita. Tajak pa imot na panimbang ko. O alang nga roden. Anayom 5,000. Ang nagdakkel mo't unay ngay. Una, takababain mo't no awan man la kwarta. Ala, miling bakit? Ikang kay tikid-kid daw makwarta. Ngamin, ay-ayatin ka unay. Ipatpatid ka unay bakit? Iso nga ited ko ti kayat mo. Ipatpatid ka mo't lakay. Iso nga ikan na kun iti 5,000. Talumwara ko. Ipaawer mo man ang kanyak ta anak mo, Miling. Wana nang. Ta, sa dino ti papanam? Ingkag lalaki? Anya lakit din ni nanang aya. Anya laki din tarupam. Ha? Amo ka mapan ka man ang naglalaki. Pakita man di talangam, kundi lipstick ka. Sakit nakabangbanglo ka pa'y. Apay, no nakalipstikan kan nakabangbanglo aglalaken. Ay, amamukan, Miling. Amom ka day. In may nakisarita kanyak ti katugangam a babae. Abagbagaan ka kano. Tada na amwanda maipapankan ka. Adda kano kadwam alalaki iti may sa restaurant. Kat inyawatan pa'y kano iti kwarta akulay asaul. Oh, kaya't nasawan. Nabukol asang aribo day jay. Sakit, impaid mo pa'y kano ti kwarta sa mo inyawat. Ha? Ay, sana po no day tananang. Mileng, palagipan ka manan. Likli ka mon ti lalaki. Ipangpangrunam kit di asawa mo. Tangay at damot tan anak yaw. At datang dito'y motel, darling. Wenderling. Imay tala dito tapno agsarasarita ken agin narakop. Agpating kala dita, darling. Ha? Agin narakop talaeng. Ken agsarita ta. Agpating kala dita, darling. Ha? Saan ta tulawan ti dayaw nila kay? Iso nga agpating gatalang iti rakop. Darling? Ken awan kaganay gaya kita, darling. Ngamin, agparparikutak launay. Ni ka di manin nanang mo ti parikot mo, darling. Wen, darling, na ospital ngaminain. Kat parikot ko ti kwarta. Awan ngamin kwartak. Taging ka ita. Kat sa anak pa nakasapol iti panggatak. Kasta ka di, darling. Apay, mano ka di ti ka sa pulam. Uray, 3,000 ako mga, darling. O sige, darling. Ikan ka iti 3,000. Kat oray di mon bayadan. Lukas ta. Ay, hagiamanak, darling. Nga madamdaman nga itad ko ti kwarta. Ag-picture tapay dito'y hotel. Tapno adda remembrance ta dito'y. O sige, oh my God. Ag-picture ta, darling. Abalayan. At dagayam dito'y balayo to'y aputa. Wow, nabalayan. Imay na impaawer taadda ka no papanan na. Amom kaday abalayan. At damanen nagidanon kanyak may papan kinimiling. Anya tindanon da. Kan asino day tangagi dandanon. Amangan mo't no palso tindandanon da. Saanen anasken nga ibagak no asino. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan abalayan. Ni kanumilaing, adda nakakita ken kwa na itay agsapa ijay paradaan ti jeep ijay ilay. Adda kanu kadwa na alalakay. Ket inagkan na pay ti pingping tay lalakay. Anya, Sinurot na kanu ida. Ket saan ang nagpadpadlaw. Simrek da iti hotel. anya. Luklukon ti anak mo ti anak ko. Abalayan. Abay ka.
Inibatanan ni Miling ti cellphone na kat simrag iti siyar. Ala ka dagos ti cellphone nang hindi suna iti lamisan. Katrum mo arak dito balay. Nagalasan da ito alatawan ti cellphone. Nalabit ada ito'y alalaki nga da iti latawan. Kat iso tay kain-inawag na idi iti darling. Tiyawanan ba in amiling? Agin inagagda pa'y iti da ito alalaki. Sada pinicture. Da ito'y ti may parbang iti da ito cellphone. Bad-bad kan ka cellphone. Tapno madadahal ka langin. Awanan ka itibain! Ha? Aldong, aga nanong ka? Nagadumatan na buong dito balay. Da ito'y bahin! Ay! Huston, Aldong! Pasgidak man langin da ito'y abalay. Tapno mapu... Aldong! Ananom day talaytar mo! Ha? Pinasgadam matan ti kurtina, Aldong! Idapam dapoy! Idapam! Nanangawanan ti balay mehe pinuran ni Aldong. Imbaglangan tanalagip ko at agos ni Boya nakaturog ijay silid. Kat tinaray ko nga inruar. Ay, Sikat ti sumaruno apu... Lalaki no! Aldong, anak, agparbeng ka, Aldong. Isugaya man nagdawat ka kanyak iti kwarta nga igatang mo iti cellphone. Tapno ada pag-picture yun tinalakim. Agin inaga kayo pa'y sayo pinicture. nangagmay timpok-pukaw na. Kababain kayon. Nang runakin kamilaing. Kababain kalaunay. Darling pa'y tinawag yo. Aldong. Nasakit launay tinakam to. Itata pinuurak ti balay tayo. Si kamit ti sumaruno apurak. Ha? Ay, saan, Aldong? Saan? Pakawanin na, Kaldong lakay. Saan na maulit? Ita, Meleng, makitam ti bunga ti panaglalaken. Gapo iti sakit tinakam na. Noan niya laditaan ti pinirdina. Pinuuran na pa yan ti balayaw. Pakawanin na. Kat si kamot Aldong, barok. Noan niya man ti parikot mo. Sana maiparbeng nga agdadahal kay ti gamit yo. Kang runahan na. Sana maiparbeng apu uram ti balayaw. Tanagbampanugam dayta nga impundar. Danang, Agbalbaliw kamot nga minan, Miling. Di ka mangibabain. Wala nang. Pakawanin na kumaldong. di ka kayatan. Mangipatak derak manen iti sa bali abalay. Ngam di ka kayatan akabalay. Magurgura kami rin! Sorry, Aldong. Pakawanin na. Rumor ka man matmando. Adda kalatan dito balay. Ado ti tao ijerwar, Maria. Anya kumano ado ti tao idirwar. Mabainak ngagparang, bakit? Anya, ay unay kamatan mando. Managbabain kalatan. Kayat mo ti agtali na dito unag ti balay. Parikot ko ti kinaman nagbabain mo. Sapay nagrigat ka sumungsungbat no kasarsarita ka. Ay no, masuruna kun kan ka mando. Talaga ka di adi ka agsaw mando. Kastamlatan anak ka ulimat. Agsaw ka na. Wen, Day tala ang ti isungbat mo kanyak mando. Ha? Nagulimak ka manan? Ay na, mabagtita kun kan kalakay. Kasangay ni Bong abayaw mo ita, mandaw. In kay to tumulong ngagpartay, doa adadakil ababaw iti partin na. Ado nga men, tinawis na asa nga ili na. Ura isapsapam ti umay, tapno ado ti maramidan yaw. Awanan ti sabali anam na maek at tumulong ngagpartay, no saan ada tayo mutlaeng. Na, hay, mandaw! Sumungbat ka mat Nagadun ti imbagak, ngam di ka mat nagsasaw.
Dengdenggan na kaday, mandaw. Di ko na, in kay tutumulaw ngagparte iti baboy, takasangay ita ni Bong abayaw mau. Uwain, tatang, ay nagyaman na kasi mong ba't kamit laeng ay mandaw. Nabanog ako niyag sasaw, ngam di kamit la sumong batayin. Ibagam tulay taki ni Maria nga nakaw. Awisem tumait kat masapa kayo amapan. Kasarsarita ka man daw. Sumungbat ka man Uwain, tatang, day talaeng di sungbat mo. Kat nagadudag iti imbagakin ka. Salbag ka, tao. Pasensyaan nyo ni Mando, tatang. Managbabain ngamin na dyan tao. Iso asagay sa laang tisungbat na. Nalabos mo tinday ta kinaman nagbabain ni Mandaw. Nagrigat ang kasarsarita. Ta sana sumungbat hadagaos. Jakman amo kini Mando. Nalabas ngagpaiso ti kinaman nagbabain na. Ibaon ko lang mapan gumatang iji tersena. Mabain ka no? Anya, mabae na mapan gumatang. Kasta ngagpaiso, tatang. Ngami dinagdaton ken ka saan aragbain. Inawis na kapay anapan iti karayan. Tatang, di yo man ipalagip data. Pudno mate. Ada nagkakita iti katakayaw iti karayan nga gininag kayaw. Tatang! Deta ka di makunaman nagbabain. Nagposkol ki di ati pa nagrup-rupa na. No kasarsarita na ka ni tatang. Sumungbat ka mat iti husto Di ka unay managbabaing. Sinong batak mo't ni tatang? Maria. Wan, sinong batam? Ngaman manukang agsao. Nagadun timbagana, may salaang awen ti insungbat mo. Kastam kadilatan, Mando. Uray asino at tao ti makisarita ken ka, nagtipid ti sungbat mo. Dandani saan nga agungap tingiwat mo. Kas kumaita, nakadumog ka manan. Jak amo no deng-deng-genak wenno saan. Sumungbat ka mat Mando. Wen. Anyawan! Day talaang ti isungbat mo kanyak. Wen. Ay na, talaga makapungtudakan ka, Mando. Nagtipid ti sungbat mo. Mala, agrubat ka nga rudan. Tamapanta ijay ayan damanong ko abong. Nakaul-uli ka mga agyo, iway ti karne, bayaw man daw. Agsao ka mo ta. Di ka kadiag babain, bayaw man daw. Datayo laeng matyad da dito'y balay ko agparpartay. Ha? Nagtipid laki din ti sungbat mo, bayaw. Agsao ka mo tin na. Anya laki din, bayaw. Anya nga iti bagak. Bayaw. Ay, gyaman ak, bayaw. Nagsao ka mo't langay. Ha? Tinasaya at inak man mga alay ti arak ngay naman tayo. Kabayatan ti panagparti tayo iti babaw. Kasangay ko may. Iso nga, ginom ka iti arak, bayaw. Sapsapulan na ka ni Manong ko abong, lakay. Ha? Aginom kayo kano iti arak. Jak kayat ti arak. Bakit? Tumimtim ka mat iti arak. Mayat-mat no aginom ka sagpaminsan, Mando. Adday tan ni Manong Bong. Oh, bayaw. Adda ka mo't lagayam dito'y abay ni bakit mo. Umay ka ta, ginom tayo iti arak. Anya? Alam, mapantakit din lakay. Di mo pabainan ni Manong Bong na agkasangay. Kita mo't lang ti buti ti arak, bayaw. Isyat mo na. Nagadupay ti arak dito eh. Saan nga gininom iti arak? Bayaw. Italaang day ta, bayaw. Uno, mababain ka kada kamay. Bayaw. Di ka kadi agbabain, bayaw. Nalabos mo day ta kinaman agbabain mo. Ala, itagay mo day ta arak, bayaw. Ha? Alan bayaw. Garawi mo day ta arak nga da di ta sangaw. Wan. Bayaw. Oh, makita ang bayaw. Amom pa yun, katawa itata na kainunggan.
Arak man pa bayaw. Uwi na bayaw. Mabitlaan, tamangalak iti inumam nga arak. Aha. Oh, atoy bayaw. Agyaman na bayaw. Ha? Nagpaspas kamutin nga ginom iti arak bayaw. Inibos mo mutin ti karga ti may sa abutay. Amom, bayaw. Anya day ta bayaw. Kasinsin ko ba't kat ni Mayor dito iili tayo? Ha? Uwan bayaw. Oray ni Chief of Police dito iili tayo. Kapagyak. Anya? No, ada problema bayaw. Ibagam lang kanya kat mapantayaw. Iti kasinsin ko Mayor. Anya? Lala. Ikan nakman pa iti arak bayaw. Sigurado ka bayaw? Nabartag kan bayaw? Amangan no sikatin na bartak, bayaw. Ha? Saan nagpaya na bartak, bayaw? Kas lamang rug-rugiyak pa lang. Nagkabay kakitin niya ginumiti arak, bayaw. Anya? Alala, manglukat ka ba iti bote ti arak ta kayat ko pa ita ginom, bayaw. Uwin bayaw. Agawitan man do, nabarbartagkan. Asinaw, tinabartak? Maria? Sika, Amangan no isuta tinabartak? Bayaw, nabartag kan. Agawid kan. Sige! Pilitan ta ka pagawitan ta makaraman kayo amin kanya! Anya? Dan tetarubam no pagawitan na bayaw-baw! ay sus umay kakit din man do. Di mon amuti bagbagam dita. Di pagawitan ko na ka! Ay, sus! Agwala ka magtan, bayaw man daw. Anya ka din tararamidam man do. Agbipin tayo amin ni daw no pagawitan ta! Kaya't ko pa ito minumiti ara! Basol yumatlaeng no apay anagwala ni Mando idikalman, bong. Apay ngamin a pinainom yo iti arak. Saan mi ngayon pagaro pa kas jay gayam ti ugali na no mabartag nanang. Anya, Saan na matagtagari? Kun managbabay. Ngam no nabartagain. Agkarit mo tayo. Naglaing pa yun na sumaw. kasano? Kat dinan makontrol ti arak iti bagina. Iso apasensyaan yun ti bayaw yo. Win nanang. Ita. Ammo kong ti ugali na no mabartag. Nagkulate nanang. Itaman pa'y gumatang ka iti arak, Mando? Asino da ginom iti arak? Siyak! Anya? Sika ti aginom iti arak? Apay kaslam, mas daw ka kanya sini. Talaga mas daawak, Mando. Kasla saan asika dayta? Anya kasla saan asya kasasawam? Saan kamutin naman nagbabain? Naglaing kamutin na makisarita? Mangtid ka kititi arak tanay. Makain inumakon. Wen, Mando. May sabaya bote ti arak nito. Sinay? Nabartag kan, Mando. Huston day ta sa nga pulo abuti ti arak. Kaya't ko ba ito ginom? Bayarak mo ti arak. Saan ko ba't niya utangan na? Bayaw man daw. Nabartag kan. Husto na itan bayaw. Nay. Si kamot gayam bayaw. Agtugaw ka, ta ginumtay ti arak. Anya. Ngam nabartag kan bayaw. Agawid ka din. Tayin ka maturugan. Apaya pagkawidan na ngay bayaw. Nagalam tilaing mo ang mangibon kanya gagawit. Ha? Ha? Ay, di mo ko matagidaksin timbagakin ka, bayaw. Yawid mo ni bayaw mo, tani. Nabarbartakan. Ops. Padasan da ngayaw, ita makaraman kayo kanya. Ha? Anya? Alala, agtugaw ka bayaw. No di ka agtugaw,
papispisan ka. Wain, agtugawa ko bayaw. Kasa, ti kayat ko kan kabayaw. La. Mangtad ka ni ti arak, sini. No di ka mangtad, ti tersina. Anya? Sino ti natural dita? Rumwar ti natural! Aglalaban tayo! Bayaw, Uston, di ka nagkarik. Nabartag ka na yan, bayaw. Sanak ba yan na Bartek? Bayaw! Nagkapoy ka batal niya ginom. At dapat na bati ti buti ti harak. Inumamamin dita, bayaw. Diyak ka ba ilanan, bayaw? Nabartag ka mo din. Nagkapoy ka, laglag. Ha? Laglag ko namatan ka niya, bayaw. Talaga mait, bayaw! Sana ka laglag, bayaw. Nita, sumungbat ka pa ilang. Anay ko. Apet, tinapisnak matan, bayaw. Dakayot yung panagsungsungbat mo, bayaw. Saan lada ito ti maramanam no sungbatan nagpaiti baribat? Ha? Apay atin napis mo ni Manungbong idikalman mando. Inaramid ko ayamot na ita, bakit? Katuan, lima baga ti pingping naga po iti panang tapis mo kan kwa na. Joke! Anya jok asasawa mando. Agjujok ka lang. Awan ti matanda anak nga naramid ko, bakit? Apay ko mapapispisak ni Bayaw Bungay. Ay na, nagbalin kan aparikot dito'y barangay mando. Awanin di mando ama nagbabain. At iti kwarta, Maria. Oh, apay dito akwarta. Inka gumatang iti arak nginumag Ay saan kan nga ginom iti arak? Dakes tumanan ti mapasama. Ita, paritan na kun niya ginom iti arak. Idinto tapilitan nag-idi nga ginom iti arak. Ha? Ngam nalabas matin ti panaginom mo iti arak, lakay. Nagimas mo't gayam ti aginom iti arak. Bakit? Ha? Timured tirik nak, Maria. Malala. Inka gumatangin iti arak nginumag. Kasi nga, manakaw! Ha? Apay tatang? Ni Mando nga asawam! Agwal wala editersina ni Sinay! Anya? Tirigat na! Inikat na ti sapin ng agwal wala! Anya? Takrot kayo, lalaki! Abay, kabutundak! Aglalaban tayo kitiya! Gusto daytan mando. Kababainan dayto nga aramidem. Awan pa'y sapin mo nga agwal-wala. Hindi ako makaino awan sapin ko, Maria. Makitkitan dayta. Ay sus, kababain. Nangiban namin ti sapin mo. Ay, tsaka mo ang mga nagawi din niyag memesa. Ala, agawid tan lakay. Abungam dayta ta kababain. Di na kanawaan, Maria. Ubay-bayan naglatan. Sige, no di ka panawa, sinaan kan. Anya? Sana. Di na sinaan, Maria. Kayat. Nukas tangaron, agbalbaliw kan. Di kan agbarbartak mando. Wait. Bagay. Promise. Nagsingsing po yung tagaon. Basta di nagsinsinaan. Bagay. Ay na, malugin ti Tersina. Kanaga dumati mo, nga saan pa yan nagbayad rin nato. Dayta tirigat na ano da tirsinam. At dadagititiwid a karuba. Ay, jak pa yan makasakada iti lakok. Tawan mo ti gatang kun. Ay kat agsingir kan atap no saan ka ba't ang malugay dyan ay. Unag paisaw Janet. Agsingir kan kadagiti nakautang kan ka. Tapno saan ka amalugay. Nagpigsamot ng tiradar mo, tananggag mo pa iti pagsarsaritaan mi kan ni Renato? Kahit nagpigsamot ti boses yo. Mangmangag ko nga uray addaak iti adayo. Anya?
No awanin dagbayad ka dagiti utang da, agsara ka lang, Janet. Agbambanog ka lang, aglaklakaw, no pasig matlaang nga utang. Ha? Kita am tilakaw, mabilbilang laangan dagiti naka-display. Ay, piman ka ba, Janet? Kababay ter aramidem Marse. Anya man ang daytang ibagbagam uding. Igaraw mo man ang ti jacket no galing. Anya ti di mo kayat nga ugalay. Ibagaman, Man nakibiyang ka manain. No saan asika ti kasarsarita da, di ka makibibiyang. lawlawagam man daytang ibagbagam, tapno di ka isukat iti sabali a lalakay. Anya? May bagampayan kanyak dayta. Kasano, nagado ti palpalikaw mo. Di mo pa'y ibaga ti kayat mo nga ibaga kanyak. Ti may papaniti tersena ni Janet. Ibagbagam ka nung agsaralangain. Nawan ti masingir na apautang na. Anya lakit din. Sinintirmanan ni Janet day dyan nga imbagakan ko na. Makapasayar mo dayta nga ibagbagam. Kan panagsasao, Marse. Tanangam mo Ay sumardang ka no ding. Papispisan ka makita mo. Anya? Sumardang ka no di mo kayat ti tumangan iti barsangan. Naglabig ka lalakay. Nakalaba akaw. Ibalaybay ko ang dagitili na baak. Kalpasan na, agluto ak tumutay, niti ka nanay. Nay, anyang itar aramidam Renato. Ay kwa, ibalaybay ko dagitili na baak, Marsay. Ay. Di ka na agbain iti day tangar aramidam. Anya ko mga iti pagbayinak, Marsay. Awan mo't dakes na, tararamidag kahit. Ni bakit mo kumaati aglaba? Saan kat asika? Anya? Ay, kababa hindi tangar aramidam, Renato. Kita man day talinabaam. Nagrugit. Kasla saan ka mat naglaba? Naglaba ka lang arudaon. Di mo pa'y ginilgal na imbag. Ay, ulitan man da kita linabaam. Ay na, no siyak ti asawam. Ay ipaulit ko da kita linabaam. Apay, Marsay, langam ti masiksikuran. Untatang, talaga ang masiksikurana. Anyat pagsiksikuram aya, Marsay. Dagitiman ka ba, tatang? Ha? Apay pagsikuram dagiti ka aruba. Kit awan mo ti madingar aramiden dakin ka. Ay, masiksikuran nga rod ang makakikita kadakwada. Ang nakatugaw dala ang iti paraangan da. Anya? Ay, di mulat ta idan pakibiyangan. Tapno saan ka masiksikuran, anak ko? Ay, nagsakit tinakam ko, tatang. Anya? Asinaw ti pagsaksakitan tinakam mo, Marsay? Dagiti ka aruba nga awan ter aramiden da. Anya laki din ni Marsay. Di mo pagsiksikuran dagiti ka aruba, kunak manayn. Sakit ti ulok dagita ang kaaruba. Adda makitkitak ang nakatugaw. Adda makitkitak ang nakaidda iti papag. Adda makitkitak nga agsigsigarilyo. Adda makitkitak nga agiinom iti arak. Adda makitkitak nga agkikinutong. Ay, huston, anak ko. Di mo pakibiyangan dagiti ka aruba. Tawan mo, ti maday nga aramiden daking ka. At dagayam sakit nila kay mong high blood, Janite. Wen, Renato, nabayagan a sakit na dayta. Isoan nateng ti ipaspasidakken kwa na. Pag sida umkit di ay tinagtataba ak karnit babaw. Tapno mat nila kay mo dyan ay. Anya? Talaga mo. Tapno saanin nga agrigat pa nila kay mo. Kan saan kamutin agumastos para iti agas na. Ay na, Mirsay, adda ka manin dito yung makibibang iti saritaan may kini Janite. Saan anasaya ti bagbagam? Pudno mo ti bagbagak, Renataw. Pag sidaan na laangan iti tabtaba nila kay na. Tapno agornosan dagiti duasa ka na. Alala, pumanaw kan, Marse. Saan da ka akasarsarita? Ha? Ne, apay amasair tirik nam. Kat concern naklaang kan ka, Janet. Basta pumanaw kan, Marse. Diyak kayat dayta nga ibagbagam. Sika ti masabat ko dito dalan, Nanat Teresita. Anya ngay dagita imot mo. Nateng, Marse. Ay, sus! Kabut-butang ti busis mo, Nanat Teresita. Kas kala nakatilmon iti karag.
Ha? Di na ko makatawaan, ha? Marsay, ha? Nagadumatan day taan natin ang ginatang mo na Teresita. Kasla saan mo't asidaan ti tao da gitaan natin. Kasla kanan mo't ti baboy. Anya! Nakaluto ka iti kanan ta bakit? Sikat ti agluto iti kanam no kayat mo. Anya, sak pala ti pagluto mo, ita naggapo iti trabaho. Ay, di nakman ibaon-baon. Ta sa anak akatulong dito'y balay. Anya lakit din. Di ka makaluto iti kanan ta. Gamada oras mo amapan agdilaw, kun makibiyang ka dagiti ka aruba. Anya kumatibibiyang mo ngay, sika udeng. Ay, unay kamutin bakit? Saan aday tamapan makibibiyang iti sabali at tao ter aramidom tamadiday ta nga ugalay? Di nakman isuro iti kayat ko nga aramidan. Di mo pa yun masikaso ti bagay. Naglaing ka nga agdilaw, kun makibiyang. Ngam di mo makita day ta bagay. Anya kumatimadi iti bagay, aber. Malipatan pa yung tagdigos. Kasla nagumuka ng ti kobra day tabuok mo. Anya. Nagmursang day talangam. Tanaganglit ka pa ay. Saan la day ta? Nagampep ka pa yun. Ay. Una yan day pa nagsinaay mo, Marsay. Apay aya. Nagngina ti gasolina tatang. Anya. Nagngina ti krudo. Hay. Apay a problema ti gasolina, kin daw. Kitawan mo't lugan yaw. Ha? Ay, komporme ti pagsiksikura manakaw. Problema kidi na nagpangato ti presyo ti gasolina. Kitawan mo't lugan yaw. Apay akat katawan, ha? Marsay. Ay na, di ka mulaga na kay Nana Teresita. Anya? Apay anay bagam ti kasta? Kasano? Nagdakkel de tatyan mo Nana Teresita. Kasla masikaw. Uyawan nakmanan, ha? Marsay. Nagrawat ka ngamin amangan Nana Teresita. Anya? Kasano nga amom anarawtak? Kat saan tamat nga agkabalay, ha? Madlaw mo ta nagrawat ka. Kita uman day tabagay. Kasla nambaan. Anya? Ay, una yan. Parikot at talaga lakay. Problema ka manan, Marce? Ho! Apay aya? Ho! Ngayon niya kalaki din bakit? Apay aya ko na. Naglaka ti preso ti Erek. Ha! Ho! Anya lakit din. Nagngina pa iti abunaw. Agasom day tangay. Nasurok at 3,000 pesos ti may sakaban nga abunaw. Apay pagparikutam day takit awan may taltalunan ta. Ha? Amin laki din kat pakasikuram. Uray saan mo a problema? Problema. No nagurnong ka kuma, sakbay nga inasawa nak. Sa anak kuma nga grigrig at ita. Anya? Ay, agkakanat ti bagbagam, Marce. Talaga mo, sakbay kuma nga inasawa nak. Adda milyon a kwartamon. Ay, sumarden kan. Agkakanatan ti bagbagam. Masair day tarik nam kat ang paisumal. Oh, kita dagiti aso di taparaangan. Nagiwarada manen iti kompormay. Anya? Sabali man ti bagbagam. Dagiti manen aso di taparaangan. Ay, kagurgurak dagita nga asaw. Iwarada ti basura. Ay, Mabisinak. Ingkaman kit di agluto udeng. Anya? Ay. Talagang agkakanatan ti bagbagam. Di ka mauawatan na tao. Ay na, nagaduti-dut ti pusa dito'y balay. Pagturugan da ngamin dagiti pigad. Anya lakit din, aya. Pakasikuram man na dagiti pusa. Apay, di ka masikuran amang kita kadagiti dot-dot di tapagidaan. Pusa nga ron dadadot-dot na. Papanawam dagita apo sa udeng. Wano saan? Ingkalangan ipadawat. Itaman pa ya kayat mo nga ipadawat dagiti pusa ta. Ingka ipadawatan. Taagrugit damit dito'y balay. Kartingam! Ririing mo pa ilang rumor ka manan, Marce. Papanamaya. Inak makikaruba udeng. Makikaruba ka? Akasta tilangam? Anya kumati madiiti lang ha.
Kat nubot-bot day ta sapin mo. Agparparang day ta nangisit a pingping ti ubo mo. Anya? Ay kag sukat. Di mo pa yun madlaw abot-bot gayam day ta sapin mo. Ay sus, nalipatak mo tin adinait day ti sapin ko. Nagdakkel gayam ti buttaw na. Masangom ti mapan agdilaw ngum di mo masango adaitan day ta sapin mo. Ay, di ka lagbain. Nalipatak nga road. Anya nga tano day talang iwat mo ti daitan. Anay ko. Aping agtapis ka ay. Kaya't na, taday talaangan abot ti agong mo ti daitag. Tapno saan kan amakaangas. Si Kamoy. Di ka lang marabakan. Bakit? Ala. Sorry. Siyaksa mo ti pagchis-chismisan nyo, Renato, Janet. Apay ko maapag-chismisan da ka, Marcey. Saan da ka mo tananak da kamat Di ka kumamanagi papan, Marcey. Saan da ka pagsarsaritaan? Apay nga rod nagsakit ti panangkit-kitam kanyak si ka, Janet. Ha? Saan ka mo't akit kitaon itinasakit Uray si ka, Renato. Nagsakit ti panangkit-kitam kanyak. Anya? Saan ka matakit kita ni tinasakit Wano? Adda relasyon nyo adwa. Ha? Anya ka din dito ngay bagbagam, Marcey? Anya nga itamok, no dalimot a relasyon nyo. Ay sumardenggan, Marcey. Ay na, di nakpagsardengang, Janet. Awan karbangam amang ibaga iti kasta. Ay, agawid kan, Marcey. Sa bali man ti bagbagam dita. Di nakpagawidan, Renato. Awan karbangam amang ibaga iti dayta. Anya? Amo ka. Anya ti ammo, Marcey. Masakit nila kay mo. Iso nga aglalaki kan. Anya? Awan delikadesam a babae. Si bibiyag pailaang nila kay mo. Isok-sukat mo iti daytoy a lalakay. Sumardengkan, Marcey. Agpanawa ka mo't Marcey. Saan at ilay bagbagam dita? O, makitam. Mapaiswan kayo. Gaputapod no ti bagbaga. Bilangan ka iti talo. Sumardengkan kunak. Apay, ang niya ti aramidam kanyak, Janet. Maysa. Di nakman bilbilangan si ka, Janet. Limad nga may nga adda relasyon nyo kin ni Renato. Dua. Tawan babay nyo. Di kay lamabain kadagiti asawa yo. Anay. Aha! Knock-out ni Marcey. Ay, nagpigsa ti danog mo, Janay. Ay, anay ka. Nabangkingan ti rupak lakay. Yaman ka. Tasaan api na sarunwan ni Janet. Ipanang danog na ka. Saan kumula na banking day tarupam? Amangan mo na pusipay kung managitingipon mo. Dakmat nam namaan na napig sa gayam tinanog ni Janet. Apay, nalipata mo na black belter ni Janet. Champion iti karate. Anay ka. Nagsakit tinaramid na kanyak lakay. Agnakam ka mo siguron, Marcey. Dakis ti man nakibiyang kan agdilaw iti pada a tao. Agsingsingpot kan. Tapno awan ti pakasarsaritaam. Wala ka. Agsingsingpot ka nagbalbali ka. Nagsakit kayam ti madanaw ka.